خبر و گزارش‌های پخش شدند که سرکرده از مهاجرت تا به مسائل اقتصادی و اجتماعی و گلوبالی را فرا می‌گیرد. در حال پیشرفت آنها را در برنامه اطلاعاتی جمع‌بستی خبرهای هفته منظورتان می‌گردانیم. درود. شرح تحولات جهان آغاز این هفته در شهر سنت پتربورگ یک مهاجر ازبکستانی را با ضرب کار به هلاکت رسانیدند. تا به مسئله وزارت کارهای داخلی روسیه و شهر سنت پتربورگ و ولایت پیشرفت آنها را در برنامه کشتی جمع‌بستی ازبکستانی در نتیجه خصومت شخصی به وقوع پیوسته است. در ناحیه واسیلی استروفسکی شهر سنت پتربورگ یک نابالغ شبیه آغاز این هفته در شهر سنت پتربورگ یک مهاجر ازبکستانی را با ضرب کار به هلاکت شهروند جمهوری ازبکستان کارهای داخلی روسیه و شهر سنت پتربورگ جبهه آنها به هلاکت می‌رسد. آورده شده بود در خبر دفتر مطبوعاتی پلیس شهر سنت پتربورگ. تایید حادثه به عمل آمده کمیته تفتیش یک نابالغ شبیه آغاز این هفته مهاجر ازبکستانی در یک مهاجر ازبکستانی را با ضرب کار شهروند جمهوری ازبکستان کارهای داخلی روسیه و شهر سنت پتربورگ جبهه آنها به هلاکت می‌رسد. آورده شده بود در خبر دفتر مطبوعاتی پلیس یک گروه مهاجران مهنتی تایید حادثه به عمل آمده بودند که در یک مهاجر در آغاز این هفته ولی آنها نه 10 شبانه روز بلکه ماه‌ها سنجانی در بازداشتند و کسی از مسئولان نیست. با آنها مسئله را شهر نمی‌دهد که برای چی آنها از بازداشتگاه موقتی آزاد و یا اخراج نمی‌شوند. رادیو آزادی از قول چند تن از مهاجران بازداشت شده نوشته بود که در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در ناحیه گولکیویچ کراسنودار 15 نفر زادگان جمهوری تاجیکستان قرار دارند. اما مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه گفته بودند که وضع را از نزدیک پیگیری دارند و شهروندان تاجیکستان در این بازداشتگاه نه 15 نفر بلکه 7 نفر می باشند و بعضی از آنها پیش از سال نو میلادی و یک قسمش بعد از سال نو میلادی دستگیر شدند که همه آنها با ویران کردن قاعده های بود و باش در حدود مرزی و مأموری روسیه گناهکار حسابیده می شوند. ادامه جمع‌بستی خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. وزارت امور داخلی روسیه شهرهای مسکو، سنت پتربورگ، یکاترینبورگ، کراسنودار و ولایت‌های مسکو، لنینگراد و سوردلوف را از جای‌هایی می‌داند که از همه زیاد مهاجران مهنتی میل کار را دارند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه از ماه ینور تا سپتامبر سال 2019 در مسکو 335,000 عدد پتنت برای کار به مهاجران دادند که مهاجران مهنتی از ازبکستان در گرفتن پتنت جای اول و مهاجران مهنتی از تاجیکستان در گرفتن پتنت مقام دوم را میگیرند. در شهر سنت پتربورگ و ولایت لنینگراد باشد در سال 2019 مهاجران مهنتی 190,000 عدد پتنت برای کار گرفتند. در ولایت مسکو باشد این شماره به 168,000 میرسد. اگر به معلومات پیشنهاد نموده عمومی وزارت کارهای داخلی روسیه نگریم در تمام قلمرو این کشور مهاجران ازبکستانی سال گذشته 835,000 عدد پتنت برای کار گرفتند که این در برابر شهروندان دیگر کشورها به مراتب زیاد می باشد. تاجیکستانی ها باشد در سال 2019 416,000 پتنت در روسیه برای کار گرفتند. از 1 ینور سال 2020 نرخ اجازتنامه کاری یا خود پتنت برای مهاجران مهنتی در مسکو و چندی از منطقه و ولایت‌های روسیه بالا رفت. نرخ ماهانه پتنت در سال 2019 در پایتخت روسیه 5,000 روبل را در بر می‌گرفت. ولی با آغاز گردیدن سال 2020 ماهانه پولی پتنت مهاجران در مسکو به 350 روبل بالا برده شد که 5,350 روبل را در یک ماه اول تشکیل می‌دهد. در شهر سنت پتربورگ نیز نرخ پتنت بالا رفته برای یک ماه پرداختی در سال 2020 4,000 روبل مقرر گردیده است. از همه قیمت‌ترین نرخ پرداخت پتنت در ولایت خودمختار یامالو نیمتسکی میباشد. مهاجرانی که در حدود این ولایت کار میکنند برای یک ماه سال 2020 باید 9,275 روبل ماهانه پتنت مبلغ پردازند. ماهانه از همه ارزان پتنت برای سال 2020 در جمهوری اسیای شمالی میباشد که برای یک ماه
3220 рубл муқаррар шудааст. доштани патент ба муҳоҷирони меҳнатӣ аз тоҷикистон дар баробари шаҳрвандони ӯзбекистон, молдова, украина ва озарбойҷон ҳатмӣ мебошад. идомаи хабарҳо. ин ҳафта боз як гурӯҳи дигари муҳоҷирони тоҷик шикоят аз он карданд, ки дар сохтмонҳои ширкати атомстрой комплекси шаҳри Екатеринбург ва вилояти Свердлови Русия кор мекунанд ва як нафар миёнарав бо номи Субҳон Раҳимов аз онҳо ҳар моҳ ҳақ талаб намуда 10% маоши онҳоро мегирад. радиои озодӣ аз қавли чанд тан аз муҳоҷирони тоҷик навишта буд, ки ширкати сохтмонии атомстрой комплекс дар вилояти Свердлов ва шаҳри Екатеринбурги Русия сохтмонҳои азимро зери даст дорад, ки дар онҳо наздики 1000 нафар тоҷикистониё кор мекунанд ва маоши ҳаддиниҳои онҳо аз 50 то 80 ҳазор рубли русист. ҳақпулие, ки аз ҷониби миёнарав бо номи Субҳон Раҳимов ба гуфтаи муҳоҷирон ситонида мешавад, аз 5 то 8 ҳазор рубли русӣ дар як моҳ аз як нафар мебошад. аммо дар баробари ин ҳама иддаҳои муҳоҷирон Субҳон Раҳимов иброз доштааст, ки дар ҳақиқат маблағро ӯ аз муҳоҷирон мегирад ва онро ба хотири ҳуҷҷатнигории онҳо харҷ мекунад. муҳоҷирон аз он шиква доранд, ки нафаре, ки агар аз идомаи ба истилоҳ ҳақпулӣ додан ба Субҳон Раҳимов сарпечӣ кунад, аз кор ронда мешавад, чун ширкати атомстрой комплекс муҳоҷиронро танҳо бо тавсияи Субҳон Раҳимов ба кор қабул мекунад. аз ҳама ҳайратовараш ба гуфтаи муҳоҷирон ин аст, ки ҳақпулӣ танҳо аз коргарони муҳоҷири тоҷику ӯзбек ситонида мешавад, ҳолон ки дар ин сохтмонҳои азим зодагони ҷумҳурии Озарбойҷон ва Молдова низ кор мекунанд ва онҳо ба касе маблағ намедиҳанд. идомаи хабарҳои ҷамъбасти ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунида истодаед. ин ҳафта дар ҳукумати Русия тағйиротҳои ногаҳоние низ ба амал омад, ки дар сархати расонаҳо қарор гирифт. баъд аз зуҳри 15 январ раиси ҳукумати Русия Дмитрий Медведев ба таври ғайричашмдош аз вазифаи худ истеъфо дод. чунин тасмими Медведев дар паси таклифҳои президенти Русия Владимир Путин оиди ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Русия рӯи даст гирифта шудааст. 15 январ Владимир Путин ба шӯрои федералӣ паём дод ва як қатор тағйиротро ба Конститутсия пешниҳод кард, ки нақши думаи давлатӣ, шӯрои федератсия ва шӯрои давлатиро тақвият мебахшад. ба гуфтаи Дмитрий Медведев, тағйирот на танҳо дар як қатор моддаҳои Конститутсия, балки дар маҷмӯъ тавозуни ҳокимияти иҷроия, қонунгузорӣ ва судиро дар бар хоҳад гирифт. дар ин замина ҳукумати федератсияи Русия бояд ба президенти кишвар имконият фароҳам орад, ки ҳама қарорҳои заруриро қабул кунад ва дар ин шароит ман фикр мекунам, ки мувофиқи моддаи 117 Конститутсияи федератсияи Русия дуруст аст ҳукумати федератсияи Русия дар ҳайати ҳозирааш пешниҳоди истеъфо кунад, иброз дошта буд Дмитрий Медведев. хабарҳои ҳафтаро бо гузоришҳо аз истеъфои раиси ҳукумати Русия ва таъини сарвазири нав дар ин кишвар идома медиҳем. баъди истеъфои Дмитрий Медведев аз мақоми роҳбарии ҳукумати Русия, фармони президенти Федератсияи Русия бо тасдиқи Думаи давлатӣ Михаил Мишустин сардори хадамоти федералии андоз сарвазир таъин карда шуд ва фармон дар бораи таъсиси муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Русия ва таъин намудани Дмитрий Медведев ба имзо расид, хабар дода буд хадамоти матбуотии Кремл. Михаил Мишустини 53 сола аз соли 2010 ба ин тараф раёсати андози Русияро роҳбарӣ мекард. Вай қаблан дар ҳукумати Русия дар вазифаҳои гуногун кор карда, як замони муовини вазири андоз низ буд. дар охири соли 2014 зани Михаил Мишустинро маҷаллаи Forbes бо даромади 160 миллион рубли солона ба рӯйхати сарватмандтарин занони мансабдор дохил карда буд.
леонид калашников раиси кумитаи кор бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақили думаи давлати русия иброз доштааст ки бо президенти русия владимир путин дар бораи авфи муҳоҷирон аз украина суҳбат кардааст ки владимир путин ба ин пешниҳод мусбат вокуниш нишон додааст. калашников пешниҳоди авфи муҳоҷирони украиниро дар мулоқоти президенти русия бо раисони кумитаҳои думаи давлатӣ ироа доштааст. аз ҷониби роҳбарияти тоҷикистон дар охири соли 2019 низ пешниҳоди авфи муҳоҷирони кории тоҷик ба гӯши мақомдорони русия расида буд, вале ҳамоно ҷониби русия ба хулосае наомадааст ки муҳоҷирони ихроҷшудаи тоҷикро авф кунад ва ё на. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта. ин ҳафта комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон ҷаласа баргузор кард ки дар он 6 масъала аз ҷумла ташкили комиссия барои қабул ва дастгирии фаъолияти нозирони байналмилалӣ баррасӣ шудааст. иттилоъ дода шудааст ки дар рӯзи интихоботи парлумонии тоҷикистон дар 3 кишвари дунё 39 участка интихоботӣ кушода мешавад ки 30 он дар сафоратхонаҳои тоҷикистон ва 9 адади он дар консулгалиҳои тоҷикистон фаъолият хоҳанд кард. қайд гардидааст ки тибқи қонунгузории интихоботии тоҷикистон ҳамаи нозирони байналмилалӣ аз ҷониби давлат ҳимоя карда мешаванд ва барои ташкил ва назорати кори онҳо дар баргузории интихобот шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. иштирокчиёни ҷаласаи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон инчунин масъалаҳои ташкилу ҷойбаҷогузории участкаҳои интихоботӣ ва ташвиқоти интихоботиро баррасӣ карданд. тибқи иттилоъ таблиғот дар ҷойҳои фарҳангӣ, таърихӣ, муассисаҳои томактабӣ ва масҷидҳо манъ аст. интихоботи парлумонӣ дар тоҷикистон моҳи марти соли 2020 таъин шудааст. ин шашумин интихоботи парлумонӣ дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол аст. дар соли 2020 квота барои гирифтани иҷозати муваққатӣ дар русия ба истилоҳи маъмули РП мушкилтар хоҳад шуд. ҳукумати русия дар соли 2020 каме беш аз 60 000 квотаи иҷозатномаи муваққатӣ барои нафарони хориҷӣ ҷудо кардааст ки ин нисбат ба соли 2019 23 000 камтар аст. дар ин хусус фармон дар портали интернетии маълумоти ҳуқуқӣ ҷойгир карда шудааст. тибқи ин санад квота барои додани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ чунин хоҳад буд. минтақаи марказии федералӣ 17500 адад, аз ҷумла вилояти Москав 4000, шаҳри Москав 2000. минтақаи федералии шимолу ғарб 5000, аз ҷумла шаҳри Санкт-Петербург 1500 адад. минтақаи федералии ҷанубӣ 6950 адад, қаламрави Краснодар ва вилояти Ростов ҳар кадом 2000. минтақаи федералии Кавкази шимолӣ 5000, қаламрави Ставропол 1300 адад. минтақаи федералии Волга 9210 адад, аз ҷумла вилояти Саратов 2000. минтақаи федералии Урал 3650 адад, аз ҷумла вилояти Свердловск 1200 адад. минтақаи федералии Сибир 8000, аз ҷумла вилояти Омск 2000 ва минтақаи федералии Шарқи Дур 4950 адад, аз ҷумла Приморский край 1000 ададро ташкил медиҳад ки ин дар умум нисбати шумораи умумии соли гузашта 23 000 камтар аст. тибқи рӯйхати махсуси касбҳо дархост барои гирифтани шаҳрвандӣ осон шудааст. барои соли 2020 ба ин рӯйхат 74 ихтисос дохил карда шудаанд. мутахассисони ихтисоси зарурӣ дар русия аз ҷумла духтурон ва ё муҳандисон пас аз 1 соли кор метавонанд барои гирифтани шаҳрвандӣ дар русия муроҷиат кунанд. хабарҳои ҳафтаро идома медиҳем. вазорати илм ва таҳсилоти олии русия ният дорад доираи хароҷотро оиди ҷудо намудани квотаи таҳсилии шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишвар зиёдтар намояд. дар айни замон ҳукумати русия ҳар сол барои омӯзиши донишҷӯёни хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ квота муқаррар мекунад бо дар назардошти давомнокии барномаҳои гуногуни таълимӣ. вобаста ба ин пешниҳод карда мешавад ки механизми ташкили квотаҳо бо мақсади таъмини самаранокии ҳадди аксар дар истифодаи он баррасӣ карда шавад, гуфта мешавад дар хабари дафтари матбуотии ин вазорат. алҳол донишҷӯёни хориҷие ки аз ҳисоби квота ба русия барои таҳсил меоянд бояд барои сафар, манзил, хӯрок ва суғуртаи тиббӣ мустақилона пардохт кунанд. дар ин робита вазорати илм ва таҳсилоти олии русия ният дорад ки бо ворид кардани иловаҳо ба қонунгузории таълимии ин кишвар масрафҳои хароҷоти молиявиро аз ҳисоби буҷа барои квотаҳо зиёд кунад.
این هفته گروه‌های کره توپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان اوید به مسائل مبادله قطعه‌ها به کار شروع کردند. خبر داده بود دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان. این کار در دایره یکی از بندهای پروتکل که این هفته معاون سروزیران دو کشور پس از نتیجه مذاکرات نزد سرحدی امضا کرده بودند صورت گرفته است. در پروتکل شرح سرحدی دولتی و تبادلات حدودها آورده شده است. تا 1 مارس سال روان به گروه‌های کره توپوگرافی دو کشور سپارش داده شده است که راه‌های مبادله زمین‌های برابر در بین ناحیه بدکنت جمهوری قرقیزستان و شهر اسفرای جمهوری تاجیکستان در یک چند قلمرو را تهیه کنند. سبب قبول چنین قرار حادثه‌های تکرار شونده در قلمرو بحث طلب بودند. در اینجا اکثر وقت مناقشه‌ها میان اهالی محلی یا مرزبانان دو کشور رخ می‌دهند. این اساساً به منطقه‌های مربوط است که در آن معین کردن سرحد بین دو دولت غیر امکان است. 16 январ тахминан соати 18:51 дар роҳи деҳаи сурх дар ноҳияи истраи вилояти Москав як шаҳрванди тоҷикистонро нақлиёт пахш мекунад ки ҷабрдида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук корбарон акси шиносномаеро бо ному насаби шаҳрванди тоҷикистон Абдуллоев Баҳодур соли таваллудаш 23 июни соли 1989 нашр карданд ки гуфта мешавад шахси ҳалокшуда ин нафар мебошад ва аз корбарони дигар хоҳиш шудааст ки дар пайдо кардани наздикону пайвандони марҳум кӯмак кунанд. ҷузъиёти бештари ҳодиса алҳол дастрас нест. این هفته دادگاه ولایت سوردلوفسک دو شهروند تاجیکستان را برای کشتار یک راننده نقلیات بارکش و دزدی چاروا متناسباً به 16 ساله زندان محکوم کرده است. پروکراتورای ولایت سوردلوفسک روسیه خبر داده بود که دو شهروند تاجیکستان یک راننده نقلیات بارکش را قصداً از حیات محروم نموده از جای حادثه نقلیات را برده با آن چاروای فرمه را دزدی کردند. دادگاه ولایت سوردلوفسک شهروندان تاجیکستان محمد علی نوروزов را به 16 سال و 6 ماه و صابرجان قاسیمov را به 16 سال محرومیت از آزادی با نگهداری در مؤسسه اصلاحی نظامش سنگین جزا تعیین نموده است. ادامه خبرهای هفته. در این هفته سروزیر اوکراین الکسی گونچاروک نیز به مثل دمیتری مدویدوف عریضه استعفایی نوشت، ولی با فرق از دمیتری مدویدوف عریضه استعفایی سروزیر اوکراین را پرزیدنت قبول نکرده است. این معنای آن را دارد که گونچاروک در مسند سروزیری اوکراین فعالیت را ادامه می‌دهد. سروزیر اوکراین در منصب خود کامیابی‌های را که گروهش در طول 4 ماه به دست آورده است نامبر کرد و قید داشته است که مشکلات اساسی باقی مانده از بین بردن کروپسیا در بخش دولتی می باشد. متاسفانه در طول چند ماه از بین بردن قالب‌های جنایی که 10 ساله ها ساخته شدند دشوار است، خبر داده بود سروزیر اوکراین الکسی گونچاروک. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت اوکراین تصدیق کرد که ولادیمیر زلنسکی عریضه سروزیر را اوید استعفا دریافت نموده است و پرزیدنت به خلاصه آمده است که گونچاروک وظیفه سروزیری را ادامه دهد و از این رو عریضه استعفایی سروزیر را بازپس گردانیده است. سربازان و افسران وزارت مدافع تاجیکستان در گشت نظامی بخشیده به 75مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی که 9 می در میدان سرخ مسکو برگزار می شود شرکت خواهند کرد. هیئت مشترک سربازان و افسران تاجیک در نظر است در میدان سرخ مسکو راهپیمایی کنند از جزو تام‌های نیروهای هوایی و مدافع ضد هوایی، قشون‌های خشکگرد و قشون‌های زودعمل قوه‌های مسلحه تاجیکستان. سربازان و افسران وزارت مدافع تاجیکستان نظامیان تاجیک در نظامی بخشیده به 75مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی که 9 می در میدان سرخ مسکو برگزار می شود در جنگ بزرگ وطنی دایر می‌گردد. هیئت مشترک سربازان و افسران تاجیک در نظر است در میدان سرخ مسکو راهپیمایی کنند از 5 سالگی غلبه در جنگ هوایی و مدافع ضد هوایی، قشون‌های خشکگرد و قشون‌های زودعمل قوه‌های مسلحه تاجیکستان. سربازان و افسران وزارت مدافع نظامیان تاجیک در نظامی بخشیده به 75مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی که 9 می در میدان سرخ مسکو برگزار می شود در جنگ بزرگ وطنی دایر می‌گردد. رسما مراجعت کرده است که نمایندگان سربازان و افسران در تفتیش سقوط هواپیمایی بوئینگ 737 اوکراین که سنه 8 ینور در شهر تهران از جانب
низомиёни эрон иштибоҳан суқут дода шуд ширкат кунанд. прокуратураи генералии Украина бо чунин мазмун ба мақомоти қудратии кишварҳои Канада, Фаронса, Шветсия, Олмон ва Британияи Кабир муроҷиат кардааст. хотиррасон мекунем ки ҳавопаймои Боинг 737 Украина субҳи 8 январи соли ҷорӣ баъди парвоз аз майдони ҳавоии шаҳри Теҳрон ва ба самти шаҳри Киев дар хати парвоз буданд аз ҷониби низомиёни эронӣ бо мушакҳои ҳифозаткунандаи ҷангӣ суқут дода шуд ки дар натиҷа 176 нафар мусофирини дохили тайёра бо ҳайати сарнишинон ба ҳалокат расиданд. мусофирон аз ҷумҳуриҳои Эрон, Шветсия, Украина, Канада, Олмон, Британияи Кабир ва ҷумҳурии исломии Афғонистон буданд. президенти Эрон Ҳасани Роҳонӣ суқути ҳавопаймои мусофирбарро аз ҷониби нерӯҳои сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ хатои инсонӣ унвон карда буд. ба наздикони ҳамаи нафарони фавтида ва кишварҳои онҳо изҳори таsalliят намуда буд. шунавандагони азиз, шарҳи таҳаввулоти ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман аз студияи марказии радиои Муҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. сарбаландию хонаводии шумо орзуи ҳамешагии мост. саломат бошед.